dan rasa yang beli ilo pujaan hati nanti ilo sekian ngerti wanti-wanti bingorahi malah ilo sing ngerti ilo lepas ke janji terus selesai hidup sama dinangin apa bukti ilo sakit beli tapi nak mau dilenang ada palsu kok mudah-mudahan beli tidak Yen semua kado Kresno lepas pakai janji sakit hati pun
Thank you.